Memo go tsa metshameko ditlhopha tsa setšhaba tsa cricket di anywa go le gontsi mo dikgaisanong tse di tshamekileng mo go tsone. Wetso yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng tsa rona. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a na le mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi ba tlotse ba ile go tshedisa ba lelapa Lora Mokodi ba ba tlhokafaletsweng ke motsadi wa bone mme Emily Mokodi wa kgaolo ya Bontleng mono toropokgolo ga Borone. Mme Mokodi o tlhokagala jaana a sena go lwala ka lebaka le le khutshwanyane ke ikantse khumalo ka pego. Mme Motlalepula Mokodi yo tlhokafetseng beke e fetileng a le dingwaga di le 27 o tlhalositswe fa e ne le mongwe wa bagolo ba ba neng ba tlotlwa thata ke banni ba kgaolo ya Bontleng mono ga Borone. Tautona Masisi o mo kaile fa e ne le mme yo Lorato yo ba godisitseng ka dingwaga tsa maloba ebile a kgothaletse go dira ditiro tsa selegae ka botswapelo. Re itse go botlhoko ba gore motsadi a re tlogelela ebile a go leang a ebile a dirile yang o nna o rapela gore ya mo nkadime modimo sebakanyana hela re na le lona mo kutlwe go motsaga le ditso tsa yone motseo wa Bontleng mo le yona wa ga Borone le kereke ya Lontong ya ga ena UCC le tsotlhe tsa dirileng tse di molemo go godisa batho ba le bantsi re le mo teng ya le go le bose botshelo ba gago e se ka la tlhoka go mmolega dilo tse a dirileng tse dintle tse bangwe ba tshwanetse gore ba kotolotse mo go ene ba bone gore go tshelwa jang le go godisa bana jang motho se nnatla o tlhaga mme ka re mona a tsamaya se ka dumela ngwaga tsa gagwe. Ba lelapa la ga Mme Mokodi ba ikgomotsa ka kgodiso ya motiam e tletseng botho le lorato e ba e filweng ke motsadi wa bone. Mme sa rona le gona o ka iphutela re ikamogela seemo ka gore rotlhe re godile o re godisitse sa rona ka go tswala le botshelo ra le ka gare le kante. Mama o ne o re rutile mo molemo tota mo go rang gore re ya go leboga tiro ya gago ene o e dirile ka o sa tswa go bua o saletse rona gore rona re ya kae mme ebile a re go tsamaya mo dikgatong tsa gago mme re ka tsamaya hela ga re ka bitsa modimo gore a re thuse. Mme Motlalepula Mokodi o tlogela bana ba le barataro basetsana ba le bararo le basimane ba le bararo mme o tla bolokwa ka moso mono ga Borone. Ke ikantse khumalo Botswana Television ga Borone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa etetse kwa lefatsheng la Angola ka taletso ya molekane wa gagwe ko Tautona João Manuel González Orenzo yo gape le modulasetilo wa lekgotla la SADC. Pego ya lephata la mafatshe a sele ya re maikelelo a loeto leo e ne e le go kopana le go buisana le Tautona Lorenzo ka dipharologano tsa ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le Tautona wa pele wa lefatshe leno yo ikisitseng leja kwa lehatsheng la Aforika Borwa Lieutenant General Dr. SETSWANA Ian Khama. Kwa phuthegong eo Tautona Lorenzo o ne a lekodisa Tautona Masisi gore o ne a kopana le bo Tautona ba pele ba Nigeria le Aforika Borwa mo boemong jwa ga Lieutenant General Khama ba ba neng ba kopa gore go batliwe ditharabololo ka tsela ya go letanya Tautona Masisi le Tautona wa pele Khama. Tautona Masisi o ne a begela Tautona wa Angola ka modi wa dipharologanyo tsa bone le maiteko a dirileng go leka go ba letlanya le Khama go balelwa dipuisano tse di neng di eteletswe pele ke bagolo ba lefatshe leno jaaka Tautona wa pele Dr. Festus Gontabanye Mogae, mothusa Tautona wa pele Dr. Ponatshego Kidikilwe, batsamaisa dipuisano ba pele ba palamente Re Molomo le Re Patrick Balopi le tona wa pele Re David Magang mme go sekile ga nna nko epe e ileng ya tswa le mina. Tautona Lorenzo o ne a leboga Tautona Masisi go bo ana tsibogela pitso ya gagwe a bo a tlhalosa fa tla tswelela ka go sala kgang eo morago. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le ene o ne a supa fa dipuisano tsa bone di ategile ka go abelana megopolo ka dikgang tsa mafatshe o mabedi le tse di amang kgaolo ya SADC.
mo lekokong la Gatautona Dr. Mokgweetsi Masisi go ne go le tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape mothusa tona wa ofising ya Gatautona Re Dumzweni Mthimkhulu le bagolwane bangwe ba puso. Ditshekatsheko tsa ntlha tsa go kanoka nako e tsewang kwa molelwaneng wa Kazungula One Stop Border Post di sa tswa go rola. Ditshekatsheko tseo ke maiteko a go tokafatsa ditsamaiso le nako e tsewang kwa molelwaneng o fa go tshwantshangwa le pele ga borogo jwa Kazungula bo simolola go dirisiwa ka kgwedi ya Motsheganong ka ngwaga wa 2021. Ke a leboga Eole Kapego. Lekgotla la World Customs Organization le tsile ka thulaganyo e haphegileng e dirisiwang go kanoka nako e tsewang go tudisa dithoto le batho ke ba BURS le makalana a mangwe a hithelwang ko molelwaneng. The conducting and publishing of the time management survey is in line with the provisions of the World Trade Organization, trade facilitation agreements that we have entered into with other countries, to which the Republic of Botswana is a signatory. Time management surveys results are increasingly being used by countries for strategic planning and resource allocation in channeling border agency efforts in facilitating cross-border trade, which is one of our mandates in terms of the BURS Act. Lekgotla la Japan International Cooperative Agency, JICA, le thusitse ka madi le boitseanape mo tirong e. JICA has supported construction of structures like the bridge and the border post, including OSBP equipment, through financing and consulting services. Ditshekatsheko tse di kgona go lemoga dikgoreletsi dingwe tse di hithelwang kwa molelwaneng o. The first issue that was identified was the inability for our trading community to access the customs system. The issue of having consolidated cargo hindering data exchange, data security, as well as the monitoring of transit, which poses a security threat. Any specific reasons why the study was conducted in the month of June? Why Kazungula border post, among other borders that we have here in Botswana? The other reason why we really needed to do it in Kazungula was because of the investment that has been done by our country, the multi-millions that went into the construction of this facility. As border agencies, we will continue to facilitate customers in a timely, secure, effective, and efficient manner. Maikaelelo a tiro e ne e le go batisisa tse di ka tswang di dia ditsamaiso tsa go tola kwa mololwaneng le go taka ditharabololo tse di ka tokafatsang ditirelo. Ke a leboga Eole, BTV News, Kazungula. Moparlamente wa Molepolele Borwa Rre Kabo Morwaeng o tlhalositse fa mmino wa dikhwaere o le botlhokwa mo go somarileng le go tsosolosa ngwao ya Setswana. Rre Morwaeng o ne a bua kwa masimong a Semarule kwa kgaolong ya gagwe a simololisa jalo maitiso a dikhwaere a tlhalosa fa metseletsele eo e tla tswelela mo malatsing a tsweletseng a boitapoloso kwa kgaolong eo. Jessica Pilane Kapego. Ya boele jaaka dikhwaere tsa masimo a Semarule mo kgaolong ya Molepolele Borwa di supa bokgeleke le tswina ya ngwao ya Setswana. Go ya ka Moparlamente Rre Morwaeng, go botlhokwa gore gangwe le gape ka malatsi a boitapoloso banni ba kopane go tla go ipela le go itlotlomatsa ka ngwao ya Setswana. Re tshwanetse go somarela se ga rona, re ipela ka sone, re ikgantsha ka sone, re itumela ka sone, re ithobe matsadi ka se ga rona jaaka le dirayang. Yaanong ke a le kopa itseng gore rona re le mo pusong re eletsa gore bodiragatsi bo ka kgona gore tshetsa bo ka kgona gore bo tshetsa ba ga rona. Ke eletsa go bona mo ngwageng o tlang batho ba tletsega bajana la ba tlile kwano ka gore ra go simolla go dilaletsa dikhwaere tse
hela ha ngwaga o simologa. Maitiso a ileng la ntlha a tshwara fa go tlhalosiwa fa na atlegile thata ka jaana a kgonne go ngoka dikhwaere di le 12 tsa masimo a maikaelelo le go tsosolosa ngwalo go e somarela gore e fitlhelelwe ke dikokomane tse di tlang. Tebe ya me a matlho sengwe le sengwe re kgonne go swedisa ka gore dikhwaere di setse di le teng tsotlhe. Go apele re eletsa gore go nne hela yana gore ngwaga le ngwaga re nne re tla go dira hela yana gore kgaolo a rona lone e tle e tswelele. Re lentswa ditlotloma tsa ngwao go tlhalosiwa fa di thusa mo go bope maitshwaro a banana le go ba kgapha mo mebileng. Khaere ya rona e simolile ka 1990 ke fitlhela batsadi ba ntse ba le mo go yone ke tsene khaere ke ntse ke le monyenyane ke godile mo go yone. Khaere ya rona ke khaerela ye ntle le rato re godiswa sentle ruta sentle gore le nne le maitseo. Ke tlile mabaka gore re tlo go bina re tlo go supa ngwao re le bagolo. Rona re sala re bina dikwaere bogologolo yaanong ke tsone se re tlile gore re tlo go ba rotloetsa gore ba kgathale gore ba bone gore kwaere ya bopa ga e dire boganka bope ebile ga e tsene mo ditaging. Maitiso a dikhwaere a tla tswelela go ralala kgaolo ya Molepolele Borwa mo malatsing a boitapoloso mme ba tsaya karolo ba kopiwa go itshwara ka tsela e amogelesegang. Jessica Pilane, BTV News, Masimo a Semarule. Mogolwane ko ofising ya mololwane wa Tlokweng re Izani Silasi a re batho ba le 33,000 ba tudile ko fa e sale kgwedi eno e le 11 go fitla e le 27 go rata Mornyane o na etetse kwa Botareng. Melolwane ka go farologana go ralla lefatshe leno e nnile le dipalo tsa batho ba le bantsi ba tsaya mosepele go tswa le go tsena mo lefatsheng ka malatsi a boitapoloso a Keresemose. Batho ba le 33,000 ba tlodile kwa mololwaneng wa Tlokweng fa e sale ka kgwedi eno e le 11 go yeng kwa go ile 27. Dipalo tsa rona di eme jaana go tswa ka di 18 go ta go tsena ka di 27 maabane ba ne ba goroga arrival re nile le di-client di le 17,767 ba ne ba tswa departure re nile le ba le 15,649 mo go rayang gore botlhe hela re ba kopanya arrival and departure re nile le 33,416. On the 18th of December 2023, we had 521 individuals which were clearing goods for small traders for commercial purposes. Commercial goods. We had 475 trucks coming from South Africa into Botswana importing commercial goods. Batsaya mosepele bare e re lentswa go ne go le dipalo tse dintsi tsa batho kwa melolwaneng go ne go sekwa go nna le madiadia ape a go thusiwa. Ne ke tletse ka ha ba resanyeng ka South Africa go crossa ga rona go motlhogo ga gona bothata bopehela re itemogela bothata bopehela go ya le go bo ke jele monate tota ke jele monate ke njile bile ke batla wa ke wela gape ke ra gore le go tlola ga tene go se dingalo go ya le go boa re tlo tsaya sentle. Batsaya mosepele ba rotloediwa go netefatsa gore dipampiri tsa bone tsa mosepele di mo tirisong. Go rata Moranyane, BTV News, mololwane wa Tlokweng. Kago ya terata ya matlhoko a leruo ya sekgala sa dikilometara di le 200 magareng ga lefatshe leno le la Aforika Borwa e tsweletse kwa kgaolong ya Morolong. Mogolwane wa lephata la matlhoko a leruo Dr. Jones Bina a re puso e tsere tshwetso ya go aga terata eo e tla lopang jalo 700 million pula go thibela motsamao wa leruo magareng ga mafatshe o mabedi le gone go thibela go anama ga malwetse a leruo. Lone Sekobo Kapego. Bolwetse jo bo nang le matshosetsi a go anamela mo lefatsheng leno go tlhalosiwa fa bo ka koafatsa mogama wa tholi tsholelo ya lefatshe leno fa bo sa laolwe ke ka mo puso e tsweletseng ka go aga terata ya sekgala sa dikilometara di le 200 go simolola fela kwa motseng wa Tlharesele le go felela kwa Banyana Farms go laola motsamao wa leruo magareng ga mafatshe o mabedi.
puso e rebotse madi kana tiriso ya madi a e leng gore a taba itebagantse le gore re thome sekganedi sa motsamayo wa leruo e leng yone terata e tabeng e bapisitse molwane wa lefatshe la rona le la South Africa le bapisitse noka yone ya molopo sekgala sotlhe se e leng gore ra go tsenya terata mo go sone ke dikilometera di le 200 kilometers e le terata e bapileng e reng ke yone e reng double cordon fence maikaelelo e le gore dikgomo tsa Afrika Borwa di ska tsa kopana kana tsa atamalana le dikgomo tsa rona tsa mo Botswana madi a beetsweng project yao kana a kanyeditsweng gore a ka tswa mo projecteng e ke didikadike di le 700 million pula. The companies that are engaged are 7, mme gape including other government machinery le bone ba thusa. Lebaka e le gone gore the project is to take the shortest time possible we can ka gone gore it's a response to an emergency. Lentswa terata e agiwa kwa kgaolong ya Morolong go tlhalositswe fa e tla atolosediwa kwa mafelong a mangwe mo nakong e e tlang. Project e jaaka ntse jana ba gaetso mo kgaolong ya ka kwano ya Good Hope e be e simolla go Thareselele ke o ya go hella ko Mabudi ko Banyana Farms me ntse jana ga e helele hela go e tshwanetse gore e thomamisa gore go nna le molwane o emeng ka dinao o kgannang leruo magareng ga lefatshe la Afrika Borwa le Botswana ka tswella gape ke ya heta ya go le go kgateng gape ya ba ya heta ya go molwaneng wa rona le lefatshe la Namibia. Ka go ya terata e solofetse go wela kgwedi ya Moranang ngwaga o tlang mme barua kgomo ba kgaolo ba rotloeditswe go netefatsa gore leruo la bone ga le kopane le la Afrika Borwa. Lone Sekobo, BTV News, Ramatlabana. Mere sale 4 palo ya batho ba ba dirisitseng kgoro ya mololwane ya McCarthy Trust kwa kgala ga diborwa go tswa le go tsena mo lefatsheng leno e oketsegile fa e sala malatsi a boitapoloso a simolola. Mogolwane wa ofisi eo Mme Masego o gorogile a re o dumela fa dipalo di tla tswelela di oketsega ka malatsi a boitapoloso a santse a tsweletse. Ke o lebogile ra dipotsane o apega. Molelwane wa McCarthy ke mongwe wa emeratoro mo kgaolong ya Kgaladi Borwa e tshwaraganya lefatshe leno le la Afrika Borwa go la gantsi Batswana ba dirisa molelwane o go ya go reka kwa toropong ya Kuruman kwa Afrika Borwa e dikilometera tse 218 go tswa mo molelwaneng o. Arela le rona go tswa ka 22 batho ba ne ba tsena ba 163 22 ta go tsena go mpe okay. And then ba departure ya rona ba 65 go tswa ka 22 ta go tsena go mpe departure ke bone ba tswa ya no re itemogetse gone gore dipalo tsa rona di a oketsega ke dumela gore ba tsena ka di 31 tebe di oketsega le pheta ba be se re phele palo tse di a godimo ka rona tsatsi le letsatsi ba itshupa gore tota batho ba tsang. Badirisi ba molelwane ba bolela ga thuso ba ihiwa mo molelwaneng o e le a maemo a ntlha. Ka Kurumane ke go check masika le ditsa ke ba etela go le ke ba bona since corona re tswalla kwano go le ba ke ba bone yone ke ba tlhaletse. Babereki ba molelwane o ba setse ba buse batho ba le mmalwa ba ba neng ba leka go tola le bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 ba sa tsaya dipampiri tse di ba letang go tola le bana bao. Rona tota hela ha motho a tsena ba re ra go ngwana kana ga yo mo botshelong re mo kopa gore nya mme hantse ya lo mthwana o ka kofisa molaudi ba ka go thusa gone gore ga ile gore baby daddy o mo tsentse mo birth certificate mme gana ga dumele kana ga yo mo botshelong ba ga go mea le teng tota o ka ira rebola le ba fisa ga molaudi mme ba te ba go kopa thuso ba thusiwe ka gore motho e taitela gone gore nya mme tota ga re sala re le mmogo le rra go ngwana mme rra go ngwana o gana gore ga yo go thelele tota mo botshelong ba ngwana se go tota ba thuswang ke bone bao. Mme o gorogile a re ga itumediswe ke seemo se se tsweletseng sa go tola terata ya molelwane e se ka ga molaong boletse ha sepodisi sa Botswana se tla tswalela ka go patrola molelwane go tshwara bao ba ba robang molao. Ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television molelwane wa Makati.
o tsohele gona o tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana television mo tsatsing la Labotlhano re tsena mo kganyeng ya bogodu letsholo la kgomokhumo le le tsweletse mo dikgaolong tsa legare le ntse le tswa tema ka jana banna ba le bane ba dingwaga tse di fa gare ga lesome le borobedi go yeng go tse di 42 ba tshwerwe kwa motseng wa Phalaphe tebang le go fitlhelwa ka nama ya kgomo e go belesegang e le nama ya kgomo ya bogodu seo se boletswe ke Mwanamisa Mafoko wa Sepodisi sa Botswana Assistant Commissioner Dipheko Motube Khumiso Maphanyane wa bega bogodu jwa leruo mo kgaolong ya legare bo kaiwa ha bo sa robatse mapodisi ga mmogo le barui ba kgaolo eo ka jana bogodu jo bo tsweletse ka go kekela seo se bakwa ke bangwe bagobi ba ba gwebang ka nama ka jana ba roma tsone dilelometseo go batela nama ya kgomo mme ba heletse ba ithusa ka tsa batho ntle le teta ya morui go setse go supa jaanong gore dikgomo tsa Batswana ba kgaolong ya Mahalape le Phalape le dikgaolo tsa Tshopong le Bobirwa di feletse ko dibutšhareng di feletse mo go bommasapei batho bao ba dira tshenyo e seng kana ka sepe ke bone bommasapei ke bone beng ba dibutšhara ke bone batho ba dikgwebo ba e leng gore ba roma bana ba ba re tsamaye le go ntshinkela nama ga le sena go na le bona kgomo le bo le mpitsa ke tago e tsaya kana le bo le isa kwa game Assistant Commissioner Dipheko Motube o buile ka matshwenyego mangwe a e leng gore mo letsholong la bone a ba kgoreletsa go ithelela maitamo a bone a go nyeletsa bogodu jwa leruo se utlwisang botlhoko se e leng gore batho ba tshwanetse gore ba tshware ba lebisiwe molato ke maiteko a dirwang ke batho ba ba romiwang gore ba leke ka bojotlhe gore ba ntshe batho ba e leng gore ba ba romile mme fa re ka tsamaya jaana bagetswa re ka tsamaya ka thulaganyo ya ka re lwantsha borukhuti jo re leka go bontsha batho ka gore mathata a matona a bogodu jwa leruo ke mmaraka re buile ko tshimologong gore ga re tsena mo letsolong la kgomokhumo ke gore re tlhatlhamolola ditlhopha tsa baikopanyi tsa bogodu jwa leruo re bo re bone ko dikgomo kana leruo la batho le yang teng mme batho ba e leng gore ke bone ba romang batho bone beng ba dibutšhara batho ba e leng gore ba roma kgabagare ba intsha setlhabelo gore ke bone ba kampang ba kgolegelong batho ba e leng gore ke bone ba tsentseng tsebetsebe ba sale barui ba kgaolo ya legare ba kgoletse go tshwaragana le go thusana le mapodisi mo ntweng kgatlhanong le bogodu jwa leruo Khumiso Maphanyane Botswana Television bagwebi ba ba botlana kwa Maung ba re ba itumeletse malatsi a boitapoloso a monongwaga ka jana ba tsweletse ka go dira madi a botokanyana go gaisa mo malatsing a mangwe ba tlhalositse fa dipoelo tse di botoka tse di tla ba thusa go simolola ngwaga o mošwa ka dikgwebo tse di tsetletseng Kgomotsego John wa bega e re ka motse wa Maung o itsege thata ka go ngoka dipalo tsa batho ka malatsi a boitapoloso bagwebi ba ba botana ba re lentswe ya lepaka ya pula dikgwebo tsa bone di dirile dipoelo tse di bonalang mme ba dumela fa seo se dirilwe ke go bo batho ba tshologetse ka kwano go ta go iphukisa phefo mo Maung ke itemogetse gore mo malatsi a Christmas a go na le madi ga o tshwane le malatsi a ko morago ale kuri hela ka letsatsi la Christmas lone ka 25 pula ne ina batho ne ba sio thata yano moreko no lokotase mme malatsi a mangwe re bone sengwenyana go phile no go le botoka tota go no kesha bile ke ta kgona go rekela bana uniform mo taxi biseng sa rena ga go mashumashu re kgona go tshela batho ba tsile ba palama ra ba doropa go ba ya teng hela gone go botoka o tshwanele gale ka ntse re renka ka teng because letsono ne cashinyana eno ngone o tso dira lo senyana mpe go kgona go dira two planyana yo botokanyana jelo ane jaaka go bona yana gore batho ngwe ba ile di Christmas ngwe bata boa bata ba pere ba tsa re ba isa go magabone ra ba gorsa sente go sa lefo go tlhalosa fa malatsi a tisitse tshwaragano le boitumelo magareng ga masika le ditsala mme se se le jwa se le botlhokwa go aga malapa a itekanetseng ga re le Batswana
re tlhoka gore re boele ko bogologolo re ipelele ko malapeng ko modiko re leng teng ka gore go ipelela mo lapeng ga re le mo lapeng yana ga re ise ko re nne le dintwa sense bosigo rothe le bana ba rona ba bannyane makau le makgarebeng re le mo lapeng le gompieno yana re mo lapeng ga le gore ba ta tshwapoga ba ta tswa makgantelenyana mme gone go molemo go le nne go golo one ka tare e botlhokwa ka gore tota le go nna le dikotsi le ga le kgaoga pelo thata ka gore la bo le go golo one tota keletso ya mele le gore se ka go helela gone ya e re le yo mongwe ka moso gongwe le ga re tswa ga re tere kopane re bue gore e re ngwaga o tla re bona gore ka ya go goma ra go dira jaaka ga ke dirile jang ka gore mo ne le tekeletso mme ke tsa gore ga le gore go ka atega le ba bangwe ba tla bona re se ke se na le mosola ka moso re bitsane gape ra go dira sengwe go botlhokwa go tsaya maikarabelo a go tswelela ka mowa wa boitumelo go sena kgothang epe go netefatsa tshireletsego ya batho botlhe kgomtsego John BTV News Maung. Banka ya Botswana e senetse gore go babalela dikgwebo tsa monogae kgatlhanong le tsa mafatshe a sele ntateng ya koketsego ya ditlhotlhwa e kwa godimo e solofetsweng mo Botswana mo ngwageng o tlang fa go bapisiwa le mafatshe a mangwe. Bokete jwa pula bo tla nna bontse bole jwa ngwaga eno mme go wela tlase ga boleng jwa ledi la pula go tla tswelela le mo ngwageng o tlang wa 2024. Baemedi ba banka ya Botswana BOB le ba lephata la madi ba boletse fa kgato e tserwe ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi morago ga bogakolodi jwa tona lephata la madi mme Peggy Serame a sena jalo go buisana le ba banka ya Botswana pego ka botlalo ka tsholofelo Tombale. Komiti e sekasekang bokete jwa madi e gakoletse gore bokete jwa pula bo lekane le diphesente tse 45 tsa ranta ya Afrika Borwa le diphesente tse 55 tsa SDR e leng pokelo ya madi a mafatshe a le botlhano jaaka dollar ya United States le pound ya United Kingdom le go wela tlase ga boleng jwa madi ga 1.51 tse neng di dirisiwa ka 2023 di tswele pele di dirisiwa ka 2024. Komiti e akaretsa maloko a banka ya Botswana le a lephata la madi e gateletse gore kgato e ikaegile ka go dira sentle ga bokete jwa pula ka 2023. E ne a re go lebelelwa dikgang tsone tse ra dumalana ka bongwela ya pele gore se ne re se dumalane gore se diragadiwe ke banka ya Botswana mo ngwaga wa 2023 se re bereketse jalo ha se re bereketse re se tshegeditse tota ga ga sepe re tshegeditse re se ne re se dumalane ngwaga o hitileng ka Sedimontlhole re se dumalane gape gore nya se re bereketse se bereketse ra hatse e le go lebella ka tsa kgwebo le go lebella ka tsamaiso ya itsholelo re sa lebale lebelo la kgolo ya ditlhwatlhwa le gore la amana le dikgantse. Banka ya Botswana e ne ya tlhalosa gore go foketsega ga boleng jwa madi ke ka ntlha ya go boloka lefatshe le mo maemong a go gaisana le balekane ba yone mo kgwebong. Re na ra lebella gore in 2024 we expect inflation ya Botswana to be higher than the other trading partner countries by around 1.51 percentage points. If prices in Botswana, for example, are to increase by 1.51 percentage points, this is higher than South Africa, then producers in Botswana will be at a disadvantage because it will be cheaper for somebody in Botswana to buy in South Africa. Remolala Phata o na tlhalosa gape gore seno se ka kaya eng mo itsholelong. The pula is going to be stable in 2024. And that is what we want as a country. We want our currency to be relatively stable. So basically with a stable currency, it then says to investors, you are dealing with a country that has a stable currency, then you are able to lure in investors in the country. And also those who are already producing within Botswana, it then says to them, you can continue producing because you are certain what the value of the pula would be in the year. Banka ena gatelela gore thulaganyo e ba e dirisang go bona boleng jwa madi ke yone e thusitseng itsholelo go falola ditlamorago tsa bolwetse jwa COVID-19 mme le fa e sa itemogela maemo a kwa godimo a neng a le teng pele ga bolwetse joo e ntse e tswelela go tokafala. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Wetso molotsana o thobisa khaitsedi yake Ntebogang Sebetela go ga tsa metshameko khaitsedi ya motho. Khaitsedi ka o tengwa tsoga. Wai. Marapo ke yone. Ke bo kona hela ke metse hela go 2023 ya kwa tsamaya.
go le go simologa ngwaga o motho a kere ga tuelo ga to o sa nthateng o kgabaganya a ko kgabaganye motho a mo dilo tse dintsi mo selemong se se mpšha le ha le nna ke tabo ke itshoboka le batho ba nako le nako ba nte ba re di-new year resolution mme hela kgwedi ya mmatšhi o gore go bona motho ka tlogare anong o di boetse ko morago tata tsone be le keletso hela motho a modimo kana selo fela ga e tlhabise ditlhong ka leboga ka itsedi aka motswaledi sotlhe nkamogela ka dikgang tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela mokatisi wa ditlhopha tsa setšhaba tsa cricket Stanley Timone a re lentswe ditlhopha di sa dira sentle mo dikgaisanong tse di neng di tshameka mo go tsone mo ngwageng wa 2023 fela di ithutile go le gontsi selo se se tla tokafatsang tshameko ya ditlhopha tseo mo ngwageng o tlang Timone o ile seo mo pisanong le kalana la metshameko la BTV News Dikgang di mo go Ryan Kgengwenyane. Timone o ka ile fa go ya ka ene ngwaga 2023 o tsamaile sentle le ntse ba sa kgona go diragatsa bontle mo dikgaisenyong tse ba nnileng le seabe mo go tsone monongwaga. We picked lots of things which we need to work on come 2024 with the ladies team. We need to work on our awareness. We need to work on how to win games, especially competitions. Yes, we went before the Uganda, we went to India tour. We played very well that side, but it was a different story in Uganda. It's because the ladies were a bit shaky. They were stage fright. They couldn't, perform because they were scared. But that's something which you cannot change as a coach. It's mentally when they cross there. And talking of the men's, they were in South Africa and I wasn't there with the men's because we had 2 tournaments in the same week, one in Uganda and one in South Africa. And thanks to Coach Moses, we went with the men's and the captain, and we came 3rd in the Africa Cup finals. So to me, it was a good year, with sad news and good news. O tsweletse a re batshameki ba tsweletse ka go lemoga botlhokwa jwa go tlhokomela le go babalela mebele ya bone ga mmogo le go ipeela selo sa tse ba batlang go di fitlhelela mo botshelong. To be honest, the difference now is we are now getting to understand the cricket culture, whereby a player now understands how to look after himself or after herself. Unlike before, it was just playing without thinking of cricket, without planning as an individual, without having goals. At the present moment, all players, both women and men's, as individual players, they have their plans and they have their goals, and they now know how to achieve their goals. Megone ngwaga wa 2024 o tsholetse eng mokgatlo o ka fa letlhakore la bokatisi ebile maikaelo a bone a ngwaga o tlang ke eng? 2024 we have got 3 major tournaments ICC. We have got the men's under-19 World Cup qualifiers. We have got the women's under-19 qualifiers, and we've got the men's also qualifiers. So it's going to be a busy year for us, and we are going to take step by step at each time so that we plan and work so hard to achieve our goals. Our main goal is to make sure that we qualify for the World Cup, so with all the 3 teams. So it's going to be a year packed with action, and we need, as coaches, we need to work flat out very, very hard to make sure that we improve in all the 3 departments and make sure that we qualify for the ICC tournaments. Fela jaaka mekgatlo e mengwe ya metshameko lekgotla la Botswana Cricket Association le lone le tswaletse go ya kwa malatsing a botsalo jwa morena le a ngwaga o mošwa metsholofelo ke gore kgolo e tla bonala go tswe mo ngwageng ono go thusa lefatshe leno go palamela mo maemong a kwa godimo mo sekaleng sa mafatshe kgotsa di-world rankings. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Mo palamente wa Gabane Mankgodi Rekagiso Musi o rotloeditse banana ba kgaolo e go tsa dikgaisano tsa metshameko e farologaneng e neng e tshamekwa ka malatsi a botsalo jwa morena ka tlhoafalo ka thusa gore bolla ditalente tsa bone. Tona Musi o buile seo a ne a lekola nngwe ya metseletsele ya metshameko e rulagantsweng ke ofisi ya gagwe kwa kgaolaneng ya Lesiriane. Pego ka Pretty Mokgweetsi. Dikgaisanyo tse di semoso ka malatsi a boitapoloso a boipuso mme tsa tswelediswa mo malatsing ano a Keresemose. Ntle le go tlosa batho ba kgaolo ya Gabane Mankgodi bodutu, metshameko e go lemogile fa e na le bokgoni jwa go batlela banana ba ditiro tsa sennela ruri.
jaaka ba tlhokoletsa go tshameka mo ditlhopheng tse dikgolwane. Ne ntse re tsweletse ka di-tournamente tsa lesirane re ra leboga gore be sengwe le sengwe se tsamaya ka thelelo yaka re le mo kgaolong yone ya lesirane mo kgaolong ya Gabane Mankgodi. Banana ba attenda ka bokete, batsadi ba attenda maabane ha re le kotlwane ntse ba leboga gore at least ga ba tsamaela kgakala ba mo malapeng ba gauhi ba attenda ba le gauhi bana ga ba tsamaele kgakala ko eleng gore ka mosogongwe ba ka tsoga ba kopane le dikotsi. Yaka ke bua gongwe yaka maabane ha re le kotlwane ne ke utlwa go na le bangwantsa re nyana ke tle go lebelela di-player ke re le nna re o tswa mo teaming dingwe tse ditona mme o tle go lebelela di-player gongwe e ka kgona go recruita bangwe yaanong gone go mo le mmereko ka moso ba ka tsoga ba na le ditiro ba kgona gore ba ye go tshameka professional football. Tona o ntshitse madi a di-tournamente gore bana ba rona tota re leke go ba kgapha mo mmileng re ba kgobokanyetse go golo 1 gore ba seka ba nna ba tsamaya ka dikoloi ba toga ga ba tsenya mo diphatseng re ba kgobokanyetse go golo 1 ba tshamekele bolo ka Christmas. Re na le bone ba ba tshamekela mo lesirane ba reng gore tona o sponsorile tournament ya lesirane ka 50,000 e be re na le Gabane ka o motona o na le 4 constituency wards a ba mo sponsora ka 100,000 e be re na le Mokolodi Tloaneng le yone mo sponsorile jalo ka 50,000 e be re na le Mankgodi ka lene ke motse o motona o na le 2 constituency wards a ba mo sponsora ka 100,000. Dikgaisanyo tse gape di ne di ngokile bagwebi ba motse mme ba supa fa di ba tswetse mosola thata ka jaana ba kgonne go dira dipoelo mo dikgwebong tsa bone. Holiday ha o ka nna hela yana gongwe go ka re thusa thata go ka re tsosa hela go risa go godimo yana le business nyana ya teng ya go godimo. Lentswa pula e nele ka mashetla mo malatsing a seo sena sa seka sa kgoba marapo ba tshamekile ba rulaganyi ba dikgaisanyo tse. Pula e ne e le ka gore kgoreletsa mme ka gore bona ke tota ga se batho ba sa bateng go nna hela nne ba lepelepele le pula e hela mo di-tournamenteng ga iske ba shaise ba re pula yana ba nta ba re nya mama re tswelela. Metshameko e tshwana e ka godisa serodumo sa kgwele ya dinao mo lefatsheng leno ka jalo barulaganyi ba dikgaisanyo tse ba rotloeditswe go tswelela ba di tshegetsa ngwaga le ngwaga. Pretty Mokgweetsi, BTV News, Lesirane. Fa jaanong re tsena mo go tse di amang kgwele ya dinao ya mono gae mookamedi wa SETSWANA Township Rollers motshegetsi Mmafa a re setlhopha seo se ititeile se huba go gapa bosimega jwa liki ya Botswana Premier ya paka ya 2023-2024. Setlhopha sa The Blues se eteletse pele loko ka dintlha di le 27. Tlamelo Montshusi. Setlhopha sa Popa ya ipopa se se fentseng le ke makgetho a 4 ka tatelano go tswa ka ngwaga wa 2015 go fitlha ka wa 2019 se tla dirisa maitemogelo a sone go gwetlha bosimego jwa paka eno ya 2023-2024. So far Township Rollers ya achievile re leader logo we are number 1 so mo go mpontsha gore we are on the right track re tsamaya sente if re ka tshwara this momentum ra tsamaya ka one Township Rollers ga e teletse league it's rare gore o ka e golosa go tsang because the experience ya go etela league we know how to win the league ke dio tse di tseng gore league ha o tsamaya mo semong se re mo go sone se we defender yang gore o go tsa league so ke tsa gore if focus ya rona e ka nna teng then re ka nna le support from our management from our supporters then everything will be fine. We are impressed though in coaching you are always greedy, you want more than what you have achieved, but so far I think you are on the right track. Setlhopha sa Township Rollers se nnile le kgwetlho ya go duela batshameki thari mme mabaka magolo e le letseno le le kwa tlase selo se Rre Mmafa a reng se dira gore ba ikanya mogwebi. I can't say batshameki ba ska ba tsoga o ba tshwenyege but se ke se go bolelang ka sone ke gore we are trying gore team re ibusitse mo Township Plus e malemang a itseng gore Township Reserve league ya rona ga ena madi, we don't have grants, we don't have a sponsor go struggle motho o tabang e le ena no gore ke ene o eteletseng pele by that time. If you remember gampeno ana football rona e dropile, supporters are not coming, Rollers ga etsa manteng etsa maka ka supporters tse dintsi so bona we ra madi only ka dabi
Then other games, the struggles. Supporters are not coming. There is no grants. There's no prize money. So ke mo goreng mo go ibote le mmone wa struggle, but ha struggle ga la tshwana gore be le mo hella pelo le reno wa fail because team le hatsikilong le leng gore mo league yone ga gona madi mo go yone. The Blues e fentse metshameko e roba bobedi ya tshameka maleka gararo mme ba latlhegelwa ke motshameko o le mongwe go kokoanya dintlha di le 27. Mapalestina ba tla bula ngwaga ka go mekamekana le Saturday ka herikgong a le 13. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Tlamelo Montshusi a re tsisa go bokhutlong ba dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke re go fa jalo ka teme ya sekgoa fela ka se sebaka tla ke busetse ka go kgaitsedi a ke Benson go go gakolla jalo ditlhogo rets kgaitsedi yake ke ntse ke utlwa o bega story sa bohelo polelo a bohelo ya rola se gore ta wina league kana e batla wina league e le gore le setse le hetsa league kana le sentse le mo first round nya ha ke re kgandeleng le go ba gore solofelo ha e tlhabise ditlhong borre ba go tlhabosimega ba eteletse loko pele gore a gore ya no mafa o ikita se huba gore o batla gore go tswelele hela go ntse jalo nya kura kre ke le ditlhopha di dintsi mo Premier League ha e le gore re sentse re le mo first rounding ya no mo mongwe itlhomile go pele o se bona ile mampudi ke ra ke ibua ka ke sa ibua ka le pehela le itoma sankatlheang le second round di setse ke khanye thata ke re le tsutlwa le security system se mabane gore nna ba re ba ngongweregela ditlhopha tse di hela pelo ba hela pelo ke kgole ya dinao tsa ke motshameko o montle thata wa o bona le ka Christmas go tshamekiwa kgole ya dinao ke yone bolo ya Sontaga e tshwantse re tshamekiwa ka Christmas ke yone nako ya yone a gombolele mme go hana go diragala eng ke eng hela go tshamekiwa kgole ya dinao ka malatsi ya Christmas metshameko e le kana kana metshameko e mentsi ka Christmas ha ka ke a role ko ga mosopa wa tla ka tafole ya pingpong ha ka ke wa re hela o le ko maitengo wa bona o tshwere dibete tsa softball motshameko wa kgola dinao o motlhofo sekolo sengwe le sengwe se ne tsena kwa go tsone di primary school di junior school di khota tse re mo go tsone go na le lebalanyana la kgola dinao ke motshameko o tota o tlwaelesegileng bile o monate go batla mongwe mme a change hela re bone nako ngwe bo mme ba phutha gore bo mme ba tsoko khilingelo e be ra go phuthaganela kwa re tshameka netball le zo re latela ke motshameko go ratang thata wa bolo tloa lo no o etso re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirumaneng ya Labotlhano Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa etetse kwa lefatsheng la Angola ka taletso ya molekane wa gagwe ko Tautona João Manuel Gonzalez Lorenzo batho ba le 33,000 ba dirisitse kgoro ya molelwane wa Tokeng fa e sale malatsi a boitapoloso a simologa go fitlha kgwedi eno e le 27 mo go tsa metshameko ditlhopha tsa setšhaba tsa cricket di anywa mo dikgaisanong tse di tshamekileng mo jalo mme ebile lentswa madio a ne a sa itumedise wetso re a kogela kwa go batepoloapi go utlwa ka dipula gore a na di tla nna di ntse di tswelela di kolobetsa go nna bokgola morua kgomo le ene molemi a kgona gore a nyenye a itumele mme ka go rialo a re gakologeleng gore tšhentšhi ga se ya madi hela le ga go te mokgwa ga tla seta le mongwe motho tshwantse a tšhentše a re tšhentšheng e nne kagiso Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lydia wa Dikgomo mme fa re simolola ka go lebelela pula e re gatise mo mosong ono o reditse Mautle and Sons Integrated Farm 70 Tshwane Station 55 metsi mantle kgotla 30 Two Rivers Wildlife Camp 12 Mandunyane Primary School borataro Boxbys Primary School botlhano Senyawa Primary School bobedi mo letsatsing la ka mosa gona re se pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletseng le mafelo a kgaolo ya kgalagadi fo mafelong a mangwe gona re se pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe mo letsatsing la ka mosa re se diphefo tse di mashatla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo diphefong tseo mo maphakeleng gona se re be go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 16 go ya go 10 bongwe
fa re lebelela mo tshokolong gona se se go ikutlwa tsego le mogote ko dikgaolong tsa Nghabele gantsi ka 33 go ya go 34 fo mafelong a mangwe gona se se re be go le bothito ka 27 go ya go 32. fa re lebelela ka letsatsi la tshipi gona se se pula diphefo di kgadima mo dikgaolong tsa Nghabe gantsi Kgalagaji le Borwa fo mafelong a mangwe gona se se re go thibile ka bontlhabongwe go le mogote go dikgaolong tsa Nghabe le gantsi ka 33 go ya go 35 fo mafelong a mangwe gona go le bothito ka 27 go ya go 32. ke sone se se mo sa loapine ke go tshwaretse go le ka lo boroko. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise,